Men ат-жөнім Ақтқан қызы Қалидамын. Мен тұрған жайым Алматы облысы Үшқоңыр Чымалқан 45 Чалкөді 45 үйде тұрамын. Мен келгендегі себебім Қытайда 3 ұлым 3 келінім қалған еді. О 3 келінім 3 ұлымдан ешбір хабар алмадым. 2018 жылы 2-нің 17 күнісі 3 ұлымны себепсіз оқуқын таплағандай алып кеткен. Балаларында ешқандай себеп жоқ. 2019 күні числа күнісі 3 келінімді бізде алып кіріп кеткен. О келіндерімді енді мына келінім жаулық орамалын оравағаны болмаса ешқандай себеп жоқ. Оларның қыз ұл келіндерінің оқуқын таптап отыр. Мына балаларым кішкене кезінде әкелген суреттеріне үлкетіп әкеліп отырмын. Мына балаларымның алды мына ұлым азыр 17 күлі немерем. 14 немеремнің қайда қалғаны білмеймін. 2018 жылы балалар сөйтіп естіген екен, шалым ауырып ойнадым құлап. 8 ай жатып келден үлкірген несіп, 9 күнісі сағат 5-те қайтысу кетті. Содан бекіде мен ешқандай балаларды қабар алмадым. Шалым қайтыс оған екен мен қарағат, күнес қарағат 8 даридіммін. Шөжеге звондадым, даридім. Звондасам, атамыздың өлгенді қайтыс оғаны естідік. Балалар қайда? Dedim siyasi tarbiyeli okudu, okuvatır. Kelin kayda. Kelinde, 3 kelinde siyasi okuvatır. Nemrelerim kayda dedim, nemrelerimiz okuvatır. Ağanın cümlesini yürüyeze verimde ben şöyle cevap vergeni sol oldu. Odan ki bağların kaydı gelgine hiç kına çıkmayanın kavarısımın. Ocakta bağlarının tuzları yok. Kelinin ki herkes var bir önün ki. İlk önün herkes de yok, çeşit yok. Kocunun yetim kolum ketken kelinler oldugan. Hiç kanlar çağırırcar bilmedim. Kıtaydan kettiğin adam gitti aldı konuğunu bağırıp geldim ben. Gece geldim bağlar. Ne çağırırcar alaydı desem hiç kanlar adam ayıtmaydı. Bağları ne çağırırcar alamadım. Abicim, Nursultan abici oldum. Ministerlikten men öz ballarımı kömektesim, otbazda orağında kömektesini kalayımın. Men basasta alım çıkarıyorum, kalkan yok, balımı yerim, kalkan yok. Çalıyordu, kayıttı. 15 gün sağlığınızı alıp oturup, cılap örüp 15 gün kim beni nereye çalıyordu. Tırnızdan ne tırgıtızlar sağlıp seni çalışmandan, Oğuz yerini tavıp alan gelip oturmam. Ben Kazakistan'a azamadım, özüm bütün jurnalistleri şu bağlarımı kömek çıkarını, şaşkı siyasi lağırın çıkarını kömek deseni ümit edemin, ben adım başkanıydı. Özüm içim tutun, sırtım bütün duvarladığımın, ben herkesi sözkemin, herkesi öyle katken arzarsının, ben ona cezem bulacak, Kazak'ın ölünü idman cevap, bak Kore'nin idcimizden can bakan adamın, ben özüm yetimcik duran adam, ben bu kançına tüzüğü bilemedim, ben özümde beni zaten görüm çıktım, davina 242 ölüp kulakını az kaldım, ben o jurnalistlerimi ben çoban soğamı kömekledim, ötmazda aldım ötme, söylüyorum, kolumda kendi balam varca kendi balamdan kolumda oturmanı, Ay,
Ha?